Tiralele tha da keve oyate khulaviyo yani kate po khomoda bole yani moda ve okholo apakulo papa leo te chi oga tigale papa Francis ve tu fulo kale bo chalo pieve olo tha na yuwa apakulo papa leo te chi oga tigale moguya tha che tu gutave che kulo ma khe shi tha mo pho hinali nga mini oya tha roma ve lo jobe o e maria basilica bo yelo lo kala basilica bo yelo lo tutave papa Francis ve tu fulo kala bo chalo piaviyo ove kono foeve nisi ve otsa tu fulo te piaviyo papa Francis ve tu fula hapu hi on tele ko tave ove kho foeve nisi ve opa sweke wake taviyo hathuma patole hoko nisi ve ovele nabun teresa hen prakuman yesu tha dogale nisi ve wake kutave peviyo hathuma patole hoko teresa hen prakuman yesu yo khove yo sopo khono gishave obo shita monoma khotele serve khe chela pilo tuyo te khote tavitha donole bulo pila tuve teave pheviyo apakulo papa Francis ve tu fula sponsor boyele Pauline boye okalo goa choche taviyo basilica boye lo kholo misa tagatu chaboe mai kho phulo atale lai ma tete taviyo ove phulo mai kho chaboe tete tale oboe tete tavitha one noi boye te khule kutaviyo o e Maria basilica boye lo la loma ve ya khu chesha josha tu nisho hasha pive o e tha chimule tete taviyo ome pite taviyo basilica boye lo chete malo papa Francis asati cheshitha yo obamo milo khale bo chama toive makheshi thamakho bo chama to le khola thamakho yo to ma che shabe pato na su chagule khola thamakho khatha ka bo ye shikholo khola le bo u khobe bo love bo yelo phebiyo apakulo papa leo te chi oga tegale chokolo loma bimbe ya hu chesha joshatu nisho hasha pituve o e Maria ve oho me uslo khatse tele bolop khono muguya tha chetu sala yelo khaviyo